Hello everyone, mayam bukurum jari ngasi di Nongmangkha Suktani muk tawjarage. Nongmangkha se koi na khai haidana chabi de dana ko koi usop daga hapakbada. Ado aina zadori ba mong sis mainam tang chabi yobo ko. Plate amada chak thong saba koi ki thot lawba chak to. Adu kitang hapiro aduga try tong na begini ko ai haisna. Aduga sigi kano se Suktani se hapiro aduga tolaga phasanam tang chabi yo injang kemti yawdabida. Insang atopa kari kara kami yawdabida ko ado insang leitre hai targasu koigi mana masing leiba pharak tai hai targasu sumaina thongaga ne chak smai sabadane ko chak pokham changam ne ba idi ado khaba haina taba migi oi targasu sidi dum charani ba ko khade dum hairane ba khade hai di kitang di dum bitter taste dum leita bane ado targasu koigi hauna sabadu oirane ba ko ado ai semba hojara age ado ai sidai sida semba da dakar oirise koigi Nongmangkha simane Nongmangkha Suktani hai mina Nongmangkha sarkar oirane ba ko Nongmangkha se isa nupa nu pubirakpane kitang di khame aduga mairen simaga mairen se aina asangboina logjai ko haibadi ariba log taragadi ariba do kitang yellowish changni dana ko adudugi aina asangba se oin logjare aduga sisina aigi husband na khaidok pirame khaiba haibadi lenthat pirame ba ko majo hatwa du tora jatkibane lenthat laga thambiram bani adu aina sismai phakai jare aduga mabuk se loktho aneba di maru yawba mabuk ki saruk se mai lokthok sarani aduga mapusisu lokthok pidoine aduga phutna nabagi phuttoine ba ko aduga semdoine ado mayam Suktani haidana ko Suktani bu recipe ne na khanbi ganu ko Suktani hai sige ko ki Nongmangkha se chana nabagi ko gi ke hai tare technique ne ba Nongmangkha chabagi benefit mayam ko dum Google la search tawbiyo adum phangbani ba ko Nongmangkha se kayam kana ge ko gi hangsang ga kayam kana ge se ko gi khanau na ba dagi lai hau lei ba yam lai gare ma je anti kano properties anti inflammatory properties mayam yawi hai ko mangonda ko gi sor honba nungai ta ba se ma je phutlaga boil toraga manam honjan ba dagi ngauraga dagi kai hatare manam do akaba gi manam do adu khonjalan ba mayam hai mai tharaga ko gi Nongmangkha je kanghalaga mai thare dana ko aduga sor honjan ba matamda ko gi sor nungai ta ba sor honba gi nungai ta ba khanau na ba mayam je phai na hainai adu mayam sigi kana ba sigi matung ina chaba da su kanari ne ba ko mahi thakpa do chaba sidi direct oina khoina chaba di magi akhaba gi properties to yawbani na bitter properties to adu dugi ayamana khoina chaba ngamna da bai wane ba adu sumaina mairen je khokpa loire adu ga chini da hapa ga ma je phutpi rane ba ko haibadi mairen sida ju chini gi kaino se yes to yawna na ba chini kitang happy rani du ko phutlani yam munjan kamba ya de sidi amuk tang kamaga adum lokthok jarani aduga ghi da oina ngaujarani ko khang amada ghi kitang logjare ado ghi na available oidragadi koigi refined oil do adum sizina bi ba yai ko koigi chumna gi koigi refined oil do ado adum sizina bi yai ado refined oil do leitraga su dalda oil do adum sizina bi yai ko aduga sisina koigi black til do koigi kala til haibdo koigi thiding amubu do aduduni adu kitang ngaujare aduga sise mana se aina si semba kanda su mana se semba kanda su ko yamna kanu oyebu ko sise mana se khoina bat bat kak thatpa semjan be yade ba koigi mayai gi ariba string je silok thoga mana se kupna segai doine ba koigi thangna thab yade ba ko thangna thab yade thangna lelaga tawba je sisu khangde Nongmangkha semba kanda sumaina setatlo hai thangna thaganu hai ko aduga sumaina toraga ngaujarani aduga ghi da ngaujare ko aigina tang ghi se texture kuma sum phajana bagi damakta ado ghi na tawbana su hena hawba oile rami ko ado thawna koina ghi se available oidaga de na ngasai hajage dumaina refine oil adum tawbiyo ado aina kitang santo nga ngaujare ka na ngaudoini aduga chini ising se kitang lolaga chini se chamas ani gumba gumba hapa su dum yare aduga hapa ga si se phajana lon birani habiti akhabagi saruk to kitang kano tongna bana adu chini chaba se phatte hai taraga su chini de khoi di yam toina chaba na te dana ko chini se di nong phato ki wane bai khoina gulla ga jeni ti chaba kher ga jeni ti chaba khoi gi atop lam da chaba du maina khoi di yam chaba na te dana ko na ke su kai de na khale se di nong phato chaba ni na adu chini se sawalani somda adu ga si ka bagi chang je kitang di watli adu manam si su dum loction bi bai ko hi ga maina tor ngau bu ki manam se sigi manam se sum lo bi ai adu ga khoina
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯔꯦꯟ ꯑꯐꯨꯠꯄꯗꯣ ꯃꯍꯤꯗꯣ ꯆꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯏꯔꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯁꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯗꯣ ꯀꯥꯊꯦꯛꯑꯒ ꯉꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯥꯊꯦꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯂꯤ ꯃꯥꯂꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯞꯅꯗꯕꯅꯦ ꯁꯨꯛꯇꯥꯅꯤꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯁꯣꯞ ꯆꯥꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯤꯗꯣ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯂꯣꯟꯕꯤꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯝꯇꯪ ꯆꯥꯕꯤꯌꯣ ꯈꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯥꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯈꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯈꯥꯔꯤꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯎꯁꯣꯞꯇ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯦꯜ ꯂꯨꯀꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯃꯧꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯃꯧꯅꯗꯅꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯃꯤꯅ ꯆꯨꯝꯃꯝꯒꯅꯦꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯛꯇꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯪꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯣ ꯆꯥꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯟ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯡꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ